Opisyal na yung sinayaan ng provincial government ng Pampanga, ing kamumunang floating clinic king Pilipinas, kaibat na niting linarga, papunta king coastal barangay ning Malusak, king Balen ning Sasmuan. Teguryang clinic on barge. Ing proyektong iti, bunga niya ning inisyatiba ng Governor Lilian Nanay Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda, kapag nasang idala, ing serbisyong medikal kareng komunidad, magkasakit miras, kareng land-based health facilities. Nun dati, sumbagaling malawak danuman para king access king healthcare. Ngeni, magsilbi na iting tete ning pag-asa para kareng residente keti. Pwede mo nandede na Governor Pineda, Vice Governor Pineda, dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo, Nanay Party List Representative Florabel Yatco, PhilHealth Region 3, Vice President Attorney Maria Emily Roque at DOH Regional Director Dr. Corazon Flores, ing blessing at inaugurasyon ni nga manuang floating clinic. Lalam ning alagang nanay preventive healthcare program, dumurot siya yung clinic, kareng miyayaliwang coastal barangay, bang direktang manatad serbisyong pangkabulasan. King mumunang deployment na niti, tambing lang adwang dala na pasyente, reng agada pagserbisyuan. Kabilang kareng yang pangketing, primary laboratory procedures, kalupan ning blood extraction, ECG, x-ray at ultrasound. Atin mo namang OBGYN consultations, minor medical procedures, ophthalmology at dental services at pharmacy support. Manatiling floating market, karembalang barangay, hanggang paruminggu o depende, king dakal dareng pasyente, banga siguradong apakibatan ng pamangailangang medikal ng komunidad. Ing proyekto, suportado dereng miyayaliwang health leaders king probinsya, kabilang ng JBL o Jose B. Lingad Memorial General Hospital, reng miyembro ng Sangguniang Panlalawigan at reng department heads ng Kapitolyo. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga, balitang tutuking Balen, susuyo.